Hello, may adlaw sa tanan. Ako dahil si Jake, ug welcome sa atong Disching channel. Akong diin makahibalo ta og makatuon ta og unsa ang pagstorya og basic Chinese Mandarin language. Sa previous video na to, natunan nato unsa ang pagstorya og hello. Kumusta? Sa Chinese is ni hao og nin hao, ni hao og nin hao. Okay, so karon tun-an nato ang word nga kumusta ka. Okay lang ko, okay kayo ko na. So sa Chinese is ni hao ma, ni hao ma. Ni is ikaw, hao is maayo, and ma is ang mga word diri is gigamit siya para mahimo ang sentence into a question. Ni hao ma, so mao na siya ang gamit sa ma nga word. So ang imong itubag pod okay lang, maayo. Okay, so pwede ra ka mo tubag og how. How is good. Kumusta ka? How? Or ingon ka mayo kayo ko. Tubag ka og 我很好. 我很好. Okay. 我 is ako og 很 is kaayo, very kaayo. How is maayo. So ni hao ma, 我很好. Okay, so natunan nato ang kumusta ka, ni hao ma, okay kayo ko, 我很好. Okay, very good. So kana lang sa suba karon o stay tuned sa atong next video. So ayaw mo kalimot og subscribe og like sa atong channel. Okay? See you next time. Bye-bye.